Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Sungkono dari Cirebon. Yang kami hormati Wonosobo ya. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Atim Supriyatman beserta keluarga. Wabil khusus kedua calon mempelai yang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Tiada ungkapan kata yang paling indah kecuali ungkapan persembahan dasar syukur dan hamdu kehadirat ilahi Rabbi, Tuhan Rabbul Izzah, zat yang telah menciptakan keselarasan dan keharmonisan antar sama makhluk. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir yang telah merintis sejarah kemanusiaan dari zaman kedoliman ke zaman aman dan damai. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah. Pada saat ini kita akan menyaksikan pernikahan antara Ari Maitino Irianto dan Lucy Febrianti. Alhamdulillah data sudah lengkap. Mas kawin sudah tertera yaitu berupa perhiasan emas 20 gram. Bertindak sebagai saksi pertama yaitu Bapak Nanang Suhendar, saksi kedua yaitu Bapak Mulyono Muziono, Muziono ya. Hadirin rahimakumullah, sebelum menginjak kepada ijab dan qabul, marilah kita membacakan dulu 2 kalimat syahadat dan istighfar taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan pintu maaf wabil khusus kepada kedua mempelai dan juga kepada Bapak Wali dan juga kita semua yang akan menyaksikan jalannya akad nikah ini. Insyaallah pembacaan ini akan dipandu sama Bapak pembantu penghulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah walimah rahimakumullah, bil khusus keluarga besar kedua calon mempelai yang saya hormati. Sebelum ijab qabul nikah, alangkah baiknya kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat beserta istighfar yang diharapkan mudah-mudahan semoga acara ini ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Untuk keutamaan saya minta 3 kali bacaan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ya karim.
Silakan Mbak Lucy, jabat datang sama kakak ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak, saya tikahkan kepada Mas Ari Meitono Irianto, Mas Ari Meitino Irianto, suka saya dengan mas kawin berupa emas 20 gram 20 gram dibayar tunai. Siap nikah kan? Siap suntangan nikah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, alangkah baiknya sebelum menginjak kepada ijabah kabul, marilah kita simak dulu khutbah nikah sama bapaknya. Khutbah nikah mau ke bapak dah? Ya. Enggak. Oh, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala bil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghassaha hamalat hamlan khafifan famarat bih falamma asqalat da'awallah rabbuma la in ataitana solihal lanakunanna minasyakirin. Wa qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la yahilu lakum an tarisuni sakarha wa ta'duluhunna litadhabu bi ba'd ma ataitumuhunna ila ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa asiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya ma'syara sabab man istata'a minkumul ba'ah wal yatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil far wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza da'a rajulu imra'atahu ila firasihi fa abat an taji'a fa bata ghadbana 'alaiha la'anathal malaikatu hatta tusbih. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah uzawijuka ala ma amarallahu ta'ala bihi min imsakin ma'rufin aw tasrihin bisan. Silakan Mas Ari dan Bapak kakak ya nih ya. Sudah latihan belum Mas? Sudah, coba dulu ya nanti sudah kakak memberikan misalnya dibayar tunai langsung jawab, coba dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Supriyanti binti Atif Supriyatman untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Iya gitu. Siap? Udah tos latihan? Acan. Belum, jadi katanya belum latihan. Nanti ikuti aja saya. Ya. Langsung ya. Langsung. Ya. Silakan Pak Saksi untuk musyawarah jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Adinda Ari Meitino Irianto, kakak nikahkan, kakak jodohkan, adik kandung kakak bernama Lucy Febrianti binti Atim Supriyatman kepada Adinda untuk Adinda dengan mas kawin berupa emas 20 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Lucy Febrianti binti Atim Supriyatman untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Cukup Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga Pak. Allahumma sholli wa sallim
barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad As-Salim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunzina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'adad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma aj'al hadhil makhluqaini min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ja'alallahu lahum sakinatan wa mawaddatan wa rahmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.